Bog! Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas imate priliku pakirati se s nama. Idemo na more za par dana. Vi ćete vjerojatno ovaj video gledati kad ćemo mi već biti na moru. Uglavnom možete vidjeti isti kofer kao i u videu od vloga. Ako niste pogledali, stavit ću vam u opisu. Samo što je sada veća prepreka jer se u isti kofer pakiramo i Ivana i ja. I nemam pojma kako ćemo sve to strpati. Ali da, ako vas zanima, nastavite gledati. Prvo započinjemo sa šminkom. Uzet ćemo ovaj Freedom primer koji može poslužiti i kao fiksator. Uzet ću ovu BB kremu od Physician Formule i ovu od Avona koja je tamnija i super je kad pocrnim. Makeup korektor koji je odličan za ove ljetne vrućine. Mary Lou highlighter. Uzet ću Hoola bronzer da ga mogu još testirat. Novu maskaru od CoverGirla koju sam kupila. Uopće neću nositi palete sjenila jer to ni ne koristimo na moru. Uzet ću ovu olovku za obrve s kojom je najjednostavnije na brzinu nešto nacrtati na obrvama. Jedno rumenilo od Aure koje mi je nažalost puklo, ali mi je dalje predivno. Mogu se ja javiti, nisi stavila moju CC kremu. Aha, ti nosiš ovu, ono? I moju maskaru. A koja, ona ova maskara? Ok. Ja bi taj ruž i ovaj mi je lijep. Taj roz? Da. I ovaj od Maybellina. Taj? Da. Ti sad izaberi ko će ti. Ovi što su mat mi se ne sviđaju preko. Ja nosim obavezno svoj Half and Half, sam da ga nađem. Od Meka. To mi je najdraži ruž. Mislim da će ova olovka biti dobra. Ta olovka ide isto s nama. Uzet ćemo ovaj transparentni bijeli puder u prahu. Sigurno da nismo ništa izostavile ovako. Ovo. To ja sam stavljam na obrve. Ovo je za skidanje šminke. Pa nisam uzela primer. Uzet si ovaj u vodi. Pa hoću i ovaj. Ivana koristi ovaj Everyday Minerals Kist za CC kremu, a ja uvijek koristim beauty spužicu ovu od Real Techniques, tako da ćemo samo to uzeti. Znači ovaj mi je za puder u kamenu uvijek, Real Techniques Kist za rumenilo, još Real Techniques kistova za highlighter i za bronzer. Ovo je na kraju sve od šminke što nosimo i kistovi koje treba oprati. Nosimo još i od Balea Aqua Serum, novo balejno ulje za skidanje šminke, Garnier dvofazni odstranjivač koji mi je super, Olival noćnu kremu, Farmacy dnevnu kremu, tonik od Afrodite od Aloe Vere. Ovo je od Oriflame neka kremica za područnjake koju trenutno koristim i kremicu za ruke. I da, tu su i za blazinice jer trebamo s nečim to i ukloniti. Nosimo i jednu pincetu i uvijač za trepavice. Moram ponijeti i tablete, imam Rinolan i Telfast za alergiju i Nalgecin za bolove. Od lakova ćemo ponijeti ovaj crveni od Avona, od Essensa ovaj neki kao morski, da se presijava ovako u vodi. I naravno aceton mali. Da. I to je sve. S parfemima ćemo isto štedjeti, ja sam za to da uzmemo ovaj od Dolce & Gabbane Light Blue, zato što ga ja obožavam i onako on je meni odličan za ljeto. A ti imaš isto pravo izabrati jedan. Ja bi uzela ovaj od Avona, zato što je baš lijepi ljetni. I pri kraju je pa ćemo ga odmah i potrošiti na moru. Odmah da ga se riješimo. Idemo odmah srediti nakit kad smo već tu. I ovo će biti teško. Imamo ovako raznih trakica za kosu, sad se moramo dogovoriti koje ćemo nositi. Sve to nosimo. Sve? Da. Sve 4. A ovo... Svaka po jednu za cvijeće i svaka po jednu za glavu. Ajde, uzet ćemo onda sve. Ovu narukvicu. I ovu, zato što su prave morske. To sam dobila od Nicole Jewelry. Od naušnica. Ja sam za da uzmem ove crvene. Sam to uzela prošle godine za more. Dobro, nosi si ih. Ja ne znam šta ću ja. Ja možda nemam nikakve. Ja ću nositi ove što imam na ušima i ove. A neću nikakve naušnice. Uzet ćemo čoker ovaj što se veže kako hoćeš. Uzet ćemo ovu
ogrlicu. Od Ivanina nakitarnice koju sam dobila. Baš je prava ljetna. Da. Ovu rozu. Sibeja. Ovu nisam nikad nigdje nosila, pa ću valjda iskoristiti je. I još smo se dogovorili za ovu plavu. Zašto je ljetna, kao boje su ljetne. Pa ćemo vidjeti, hoćemo šta nositi ili nećemo. Sav nakit smo spremili u ovako jednu kutijicu da nam se ne pogubi i to ćemo tako složiti u kofer. Ivana i ja smo još neki dan spremale stvari u ovu vrećicu, tu su proizvodi za sunčanja, za kosu i ne znam ja šta ne. Sad ću vam samo pokazivati šta sve tu ima. Dakle, od proizvoda za sunčanje je ovo sve što nosimo. Tu je jogurt za tijelo od Afrodite s mirisom kokosove vodice. Imamo 2 ulja, jedno je od Garniera i jedno je od Nivea. To je za ubrzano tamnjenje. Imamo još jedan proizvod poslije sunčanja, ovo je od Olivala Sun SOS. Jedan proizvod koji se nanosi prije nego što se izlaže suncu za brže tamnjenje je ovaj od Avona Sun Maxi Tan, to ćemo isprobati. Kremicu za lice, Sun Milk, mlijeko za sunčanje od Olivala i neke proizvode smo zaboravili, na primjer ovu vodicu za kosu, za zaštitu od sunca, to je iz Lidla, stik od Olivala, on je za tetovaže, to nam je super, za lice i za usne, Sundance balzam za usne za zaštitu od sunca i ovaj labelo koji se meni ne sviđa, isto Sun Protect, valjda će Ivana koristit. Zaboravila sam još opet proizvod za sunčanje, to je ovaj Garnierov sprej o kojem sam vam pričala o favoritima. Imamo tu vodicu za plažu za ispiranje soli s lica. Uzeli smo si ovaj šampon od Ballet koji je 2 u 1. Iskreno se nadamo da to nije samo za plavu kosu. Uglavnom ovo je nakon sunčanja šampon koji ima i regenerator u sebi, štiti kosu od soli, sunca, tako, nešto u tom stilu. Imamo Pantenovo ulje za kosu, Le Petit gel za tuširanje od Ruže koji fino miriši, sprej za zaštitu od komaraca, jedan sapun, In Shower losion za tijelo od Avona. Imamo i za Barkija šampon za njegovu dlaku, Rexonin Maximum Protection, Ivanin najdraži, i jastuk za plažu. Imamo tu jednu torbicu u kojoj smo stavili male potrepštine kao što su ukosnice, ove gumice za kosu, ove maramice za naočale, dolje su britvice i to je to, tu ćemo još staviti tak neke sitne stvarčice. Spakirali smo sve potrepštine u ovu veliku kozmetičku torbu. Znam da se spremamo s brda s dola, ali to je tako od nas. Što prvo vidimo to odmah ugrabimo. Ovako, sad na redu je obuća, spakirat ćemo ju u ovu staru neku torbu. Ja nosim japanke, ove rimljanke još jedne. I ove rimljanke. To nisu rimljanke. Ove za vodu. To nikad ne nosimo, ali da će to Barki ide s nama pa ćemo ga morati voditi na neku kamenu plažu pa da ne polomimo noge. Da. Imamo još jedne te. Uglavnom Barki se ne smije kupati na toj gradskoj plaži pa ćemo morati tražiti za njega neku plažu sa strane i onda zbog toga nosimo te za vodu. Anitine. To sad ide moje, da. Sandale. Još jedne. I ove. Japanke. To je to. I tamo imamo za badminton sa strane i Barki. Ne nosimo nijedne štikle, možete vjerovati. Da, ne nosimo štikle zato što ih sam nosimo, a nikad ih ne nosimo, tako da džabe nosimo. Ali ih nikad ne nosimo. Nosimo, ali ne nosimo. A kad smo već tu, Barki spakira igračke. Kud ideš? A Ivana, izaberi Barkijeve najdraže igračke. Ovako, najdraža Barkijeva igračka je ovaj Medo. Možete ga vidjeti. Vi možete vidjeti da ga obožava. Barki spremi. Ova loptica isto, to smo našli u parku, nemojte nikom reći. Barki je našla zapravo. I nju jako voli. I ove kubase. To mu je kao nova igračka, ali nju je izgrizla. Evo, hoćemo mu i onaj neki konac za povlačiti šta voli. Onaj šareni. A šta će mu to toliko? Ovo mu je konac za povlačenje. Dobro. I to je to. Evo, trenutno smo samo ovo spremile. Ja mislim da mi spremile već grupu stvari, ono kad pogledaš skoro ništa.
Nosimo i 2 torbe za plažu, ovo je moja od Forea, već ste ju mogli vidjeti u videu što nosim na plažu. To ću vam ostaviti isto link u opisu. A Ivan nosi ovu koju je dobila od Triumfa, tako da imamo svaka svoju. Ovdje smo već spremile gaće i to vam nećemo ni pokazivati, jer to se ne pokazuje. Sad je najteži dio roba. Mi smo uglavnom već sve izvadile, mama je speglala svu robu, sad sam treba spremiti i pokazati. Prvo ćemo krenuti od Badića, to je najlakše za spremiti. Uj, pasito, da li si kog pito? Nećemo pokazivati zasebno Badića, nego evo, samo da vidite ukratko. Ovako, razvrstale smo robu, ovdje su mi hlače, majice, kombinezoni i haljine. Ja ću vam pokazivati samo haljine, zato što ostalo nije zanimljivo. Ovako imamo ovu cvjetnu jednu haljinu. Imamo ovu, ali okrenuta na opačke. Imamo običnu crnu. Malo za grad. Za izlazak. Sve su mi okrenuta na opačke. Imamo ovako jednu rozu. Imam jednu bijelu, kad malo bolje pocrnim. Ovu. Jedna prava mornarska za more. I ova. Ja sam svoju robu malo bolje razvrstala nego Ivana. Znači ovdje imam kombinezone, tu su mi majice bez rukava, tu su mi hlače koje su kratke, ovdje su mi haljine, ovdje su mi majice s rukavima i ovdje su mi duge hlače. Neću vam sve pokazati, pokažat ću vam samo kratke hlače jer zapravo ja to najviše i nosim, to me nekak najviše opisuje. Imam jedne obične crne, jedne ovako prugaste, ove imaju nekakav uzorak smećkasti, baš su prave onak ljetne uz zlatne sandale. I plave koje imaju vrpcu da se mogu zavezati. I sve jedne hlače su iz H&M-a, koga možda zanima. I pokazat ću vam još samo novu haljinu koju sam tek kupila. Ima debele naramenice i valovite rukave, znači roza je široka i negdje do koljena. Nosimo svaka po jednu torbu, Ivana nosi crnu, ja nosim ovu zlatnu. Šešir za plažu. Ne smijemo zaboraviti punjače za mobitele i za fotić. Zaboravili smo još pokazati fen i peglu za kosu. Nosimo još i naočale, to trebamo izabrati. Ivana nosi ovaj jedan par mačkastih naočala. Ja nosim takve slične i nosim ove crne iz Avona koje sam dobila i stvarno su mi predivne. I to je to za ovaj video, nemamo pojma jesmo što zaboravile, sigurno jesmo, ali imamo još jedan dan da sve provjerimo i napravimo popis jer sad smo se stvarno spremale onako na brzinu bez nekog pretjeranog plana, ali dobro, eto što je tu je. Mislim da smo se čak dobro ispremile s obzirom da smo to tako izvele. Ako vam se svidio ovaj video dajte nam jedan like, šerajte, subscribeajte se i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pusa, bo!